õpime keelt Chinese. tunni teema köögitarbed. 盘子、 taldrik, 碗、 kauss, 杯子、 tass, 马克杯、 kruus, 玻璃杯、 klaas, 茶碟、 alustas, 叉子、 kahvel, 勺子、 lusikas, 茶匙、 teelusikas, 汤匙、 supilusikas, 刀、 nuga, 黄油刀、 võinuga, 筷子、 söögipulgad, 餐巾、 salvrätik, 餐垫、 lauamatt, 桌布、 laudlina, 锅、 pott, 平底锅、 pann, 煎锅、 praepann, 长柄锅、 kastrul, 盖子、 kaas, 烧水壶、 veekeedukann, 茶壶、 teekann, 水罐、 kann, 托盘、 kandik, 盛菜碗、 serveerimiskauss, 公用勺、 serveerimislusikas, 砧板、 lõikelaud, 削皮器、 koorija, 擦丝器、 riiv, 打蛋器、 vispel, 锅铲、 spaatel, 汤勺、 kulp, 食物架、 tangid, 量杯、 mõõtetops, 量勺、
mõõtelusikas, 立水篮、 kurn, 滤网、 sõel, 烤盘、 küpsetusplaat, 烤米、 küpsetusvorm, 搅拌碗、 segamiskauss, 擀面杖、 tainarull, 隔热手套、 ahjukinnas, 围裙、 põll, 厨房毛巾、 köögirätik, 盐瓶、 soolatoos, 胡椒瓶、 pipratoos, 罐子、 purk, 开罐器、 konserviavaja, 开瓶器、 pudeliavaja, 碗、 削皮器、 亮勺、 kas soovite neid sõnu igaveseks meelde jätta? Minge aadressile flashkartsluna.com ja harjutage seda ning tuhandeid teisi pakke täiesti tasuta. Link on kirjelduses.